Ako tragate za povoljnom nekretninom, a uz to želite da imate komfor, moderni i prilagodljivi dizajn interijera, a nemate puno novca za ulaganje, onda ste na pravom mestu. Danas vam predstavljamo montažnu kuću pod nazivom Nina. Pre nego što krenemo sa samim pregledom, želimo da vas podsjetimo da se pretplatite na naš kanal i aktivirate obaveštenja, kako biste bili u toku sa našim najnovijim ponudama. Montažna kuća Nina spada u red najtraženijih jednospratnih kuća u okviru našeg građevinskog programa. Glavni razlog za to je njen veliki kvadratni prostor i naravno, veoma povoljna cena. Ova kuća je opremljena svim potrebnim sadržajima i udovoljava većini zahteva kupaca sa prosečnim brojem članova porodice. Ostanite s nama do kraja videa i saznajte kako doći do ove montažne kuće i kontakta dobavljača. Ukupna površina ove kuće iznosi 114 kvadratnih metara i sastoji se od 2 spavaće sobe, kupatila, toaleta, dnevnog boravka, kuhinje i ne smemo zaboraviti hodnik od 10 kvadrata, koji pruža veliki komfor prilikom ulaska u kuću. Fasadna stolarija je pažljivo dizajnirana, što omogućava praktično uređenje nameštaja i obilje prirodne svetlosti u celoj kući. Važno je napomenuti da se ova kuća gradi u fabričkim uslovima, sa materijalima smeštenim u zatvorenom kontrolisanom okruženju, što eliminiše rizik od vlage, rđe i oštećenja od sunca. Montaža objekata se izvodi, bez obzira na vremenske uslove, što smanjuje rizik od oštećenja materijala tokom gradnje. Montažna kuća Nina je još jedan primer klasične lepote, privlačne zahvaljujući jasnom konceptu i organizaciji prostora. Ako vam se sviđa ova video prezentacija, ne zaboravite da ostavite komentar i da pritisnete like, kako biste podržali naš kanal. Sve montažne kuće koje predstavljamo i kontakt dobavljača možete pronaći na web stranici koja se nalazi u opisu ovog videa.